Dobar dan, redakcija Armiinfo foruma je u gostima. Kod koga smo u gostima? Izvolite, predstavite se. Nalazimo se u gostima kod predsjednika Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, gospodina Tamburića. A, vi ste? Ja sam Mile Bjelivuk, predsjednik tima za organizaciju protesta koji će se održati 29. septembra 2015. godine u 11 sati. Što znači praktična redakcija u gostima kod organizatora, odnosno kod tima koji je organizovao protest o kome smo već pričali. Pored mene su očigledno stručne osobe, obzirom da predstavljaju praktično penzionisana vojna lica, svako na neki svoj način i kroz različite udruženja, pošto ako se ja dobro sećam, 10-ak različitih organizacija je na neki način angažovano na realizaciji protesta. Šta možemo da kažemo o protestu za početak? Protest je u završnoj fazi, odnosno pripreme za protest u završnoj fazi. Izvršena je prijava u nadležnim policijskim stanicama, kao i u Sekretarijatu za saobraćaj. Predati su dopisi predsjednici Skupštine, predsjedniku države Srbije i predsjedniku vlade, gde su napisani naši zahtevi i očekivanja da će nas primiti na dan protesta, da im neposredno elaboriramo te naše zahteve i zahtevamo rešenje naših problema. Može ukratko, koji su zahtevi? Zahtevi protesta koji organizujemo će biti prestanak sa diskriminacijom vojnih penzionera, koja se ogleda u nesprovođenju odluka Ustavnog suda i upravnih sudova u pogledu usklađivanja penzija od 1. januara 2008. godine, zatim ostvarivanja prava vojnih beskućnika kojima se presudama Ustavnog suda daje pravo na naknadu imovine, stanova koje su oni ostavili u odcepljenim republikama bivše države. Koje država koristi? Koje je država predala bivšim republikama na korišćenje, a ovde je u Srbiju došlo oko 13.000 naših kolega koji su predali čak i otkupljene stanove, a ovde su došli na ledinu, smešteni u neljudske uslove za stanovanje i kojima još uvek nisu obezbeđeni adekvatni stanovi. U ovom trenutku oko 2.500 naših kolega živi u neprimerenim uslovima bez stanova koje su, kažem, ponavljam, predali u odcepljenim republikama i država je bila dužna, jer im je ona naložila da predaju te stanove, da ih obezbedi sa stanovima, da im vrati njihovu imovinu. Dobro, to su dva uslova. I treći uslov, treći razlog zbog našeg protesta je ćutanje Ustavnog suda, koga smo nazvali Zaustavni sud, koji već skoro godinu dana, u oktobru će biti godina dana, se ne izjašnjava o ustavnosti zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija, kojima su i nama, kao i još 720.000 penzionera u Srbiji, smanjene penzije od 12 do 25%, a ne 10% kako aktualna vlast govori, kojima su penzije vojnim penzionerima ukupno smanjene do 35%. Računajući ovo neusklađivanje od 2008. Znači, vojni penzioneri u ovom trenutku imaju penzije koje su manje skoro do 35% od penzije koju bi trebali da imaju po zakonu. Najveći broj naših kolega je na ivici egzistencije. Ko može u ovom trenutku da živi sa 30.000, da podiže decu, školuje decu, da hrani unuke ukućane koji ne rade i tako dalje. Znači,
Dobro. U vrlo teškoj ekonomskoj situaciji. Dobro. Da li možete da mi kažete koga vi zastupate od ovih 9 udruženja, odnosno koju grupaciju predstavljate vezano za ovaj protest? Za ovaj protest ja predstavljam praktično, znači ja sam na čelu koordinacionog tog tela, tih 10 udruženja. Inače sam član udruženja podoficira Gradski odbor Niš, koje je pravno lice također, ali su me tih 10 udruženja izabrali, tako je, tog tima za protest. Dobro, ukratko, da li ste zadovoljni dosadašnjim pripremama koje su sprovedene u poslednjih koliko nedelja? Koliko se vi pripremate za protest? Mesec dana se mi pripremamo za protest. Uvek može biti bolje, uvek može biti dinamičnije, može biti organizovanije, ali u celini ja sam zadovoljan, prikupljeno je negde oko 3000 potpisa za peticiju i mi očekujemo na osnovu obaveštenja koja smo, flajera i drugih obaveštenja koja smo podelili vojnim penzionerima i korisnicima vojnih penzija, očekujemo negde par hiljada ljudi da bude minimum 3000 na protestu. Dobro, imamo malu razliku samo, ako to ja dobro vidim, imamo protest, imamo peticiju. To su dve različite stvari. Možete da nam kažete koja je razlika? Peticijom se traži vraćanje ustavnosti i zakonitosti vojnim penzionerima. Dakle, vraćanje. Kad kažem vraćanje, vraćanje prava, kako? Vraćanje prava koja proističu iz Ustava i zakona. Dakle, mi smo jedna kategorija izdvojena iz sistema Republičkog fonda PIO, jedina kategorija, vojni penzioneri nisu izdvojeni, ni inženjeri i tehničari, kao grupacija, ni doktori, lekari i medicinske sestre, već samo vojni penzioneri i oni jedini nisu dobili usklađivanje za 11.06 od 1.1.2008. godine. To je čista diskriminacija, to je obespravljeno, dakle, nama je Ustav jasno odredio da imamo pravo, ali izvršna vlast, pa i sudske vlasti ne sprovode tu odluku Ustavnog suda. Dobro. Da zaključim da je pored 3 navedena zahteva, ovo još jedan 4. na neki način, mada se radi o peticiji. Sada idemo na reklame i nastavljamo za 2 minuta. Nastavljamo dalje. Praktično, mene sada zanima kao glavnog i odgovornog urednika redakcije, šta bi vi mogli da nam kažete o tome kako ste zadovoljni medijskom promocijom događaja koji organizujete, čiji ste jedan od organizatora? Pa svim građanima Srbije je jasno da aktuelna vlast ne želi i onemogućava sve vesti koje su povezane sa nezadovoljstvom građana zbog nerada aktuelne vlasti u ostvarivanju prava koja imaju građani. I mi smo u tom smislu, bez obzira što smo dostavljali naša saopštenja svim redakcijama pisanih elektronskih medija, nismo im interesantni, odnosno ne objavljuju takve vesti osim deo portala. Koliko praktično, ako ste se obratili na 100 adresa, na koliko mesta ste dobili bilo kakav pozitivan uzvratni odgovor? Ako ste uopšte dobili ikakav odgovor? Pa imamo odziv od 6 redakcija. Od koliko? Od 50, 100? Pa 20 i koliko smo? Svim štampanim mediji smo slali pozive i obaveštenja. Većini elektronskih medija
smo slali od svih njih. Mi smo imali televiziju N1, imali smo vašu televiziju i preuzimali su oni od Foneta vesti, ali nisu bili na licu mesta da proprate uživo. Znači, dali su agencije kao što su Tanjug, Fonet... Tanjug i Fonet su prenosile, jeste, ali to bilo preuzimanje vesti i imali smo novosti. Par puta su pisale Večernje novosti i nešto politika. Beogradski program je... Šta ljudi, kada pogledate to, i pošto vi pratite na kraju krajeva, jako je zanimljivo da bez obzira na godine, ja lično sam iznenađen da bez obzira na godine, u smislu, ipak ste penzioneri, ali i tekako vladate informacijama, odnosno ne informacijama, nego i tekako vladate pričamo o informatici u smislu, da kažemo, korišćenju između ostalog i Facebooka, tako je redakcija i pronašla praktično i krenula u saradnju sa vama, pošto postoji jedna Facebook grupa koja ima preko 1000 i kusur, da kažemo, članova, ako ne i više, ja ne pratim to. 1290. Sjajno. Baratate sa time. Kako ste zadovoljni odzivom i kako ste zadovoljni reakcijama građana na ono što je izašlo na drugim medijima? Da li ste pratili to? Da li ste uspevali to da ispratite praktično i vidite reakcije na njihovim sajtovima i vi da čuvate reakcije građana kad im se neko obrati ili već kako god? Mi smo pre nekoliko dana smo bili ispred VMA i ljudi kad vide, prvo malo su onako čudni, čudni u smislu, čudno im je to, onda su skeptični, ali kad vide o čemu se radi i kad su čuli između ostalog deo intervjua koje smo mi radili, onda su prilazili, potpisivali bez ikakvog problema što mi radimo intervju, oni su barem do 5, 6, 10 ljudi potpisalo za tih 10 minuta to. Kako ste zadovoljni sa time? Vojni penzioneri su dugi niz godina zapravo od raspada bivše države izloženi pred rasudama, uslovno da kažem civila, u kojima se vojni penzioneri prikazuju kao neko ko je dobio brzo stan, ko je imao veliku platu, ko je svake godine išao na more i tako dalje. A pritom zaboravljaju težinu profesije kojom smo se bavili, pritom zaboravljaju da ni jedan visoko obrazovani građanin bivše države nije čekao stan duže od 10 godina, pritom zaboravljaju da je skoro svaki zaposleni u bivšoj Jugoslaviji preko svog sindikata išao u odmarališta, išao na more. Vi se tu izvojete kao kategorija za ciljeno pljuvanje. Tako je. Ja moram da pomenem da je i vlast od 2000. na ovamo, pa čak i aktualna vlast, nastavila istu tu priču kojom unižava praktično vojnu profesiju i unižava vojne penzionere pričom. Evo ja ću pomenuti samo nekoliko priča. Sećate se saopštenja predsjednika vlade Srbije, Aleksandra Vučića, koji je izjavio da major pilot ima platu kao ministar u vladi Srbije, što nije tačno, što je demantovao kasnije vojni sindikat. Major pilot nazvučne avijacije ima platu negde oko 80.000, a ministar ima platu oko 130.000 i da ne pričamo o tome šta sve ministar ima pored plate, a što nema oficir vojske. Može pitanje jedno. Vi ste duže vremena radili u sistemu, isto praktično i vi sa moje desne strane i vi sa moje leve strane ste i sistema i potrošili ste ceo svoj životni vek, radni vek i životni vek na neki način u sistemu. Kratko samo, da li je zakonom regulisana visina plate unutar Ministarstva odbrane, odnosno unutar vojske? Da ili ne? Da. Da li ona, ako sam dobro informisan, trebalo da bude negde oko 3 puta u odnosu na prosečan lični dohodak građana, odnosno iz industrije? Tako je. 3 do 5 puta? 3, u sadašnjim zakonom 3. Dobro, znači time smo dali odgovor apsolutno na to što ste komentarisali. U sadašnjem trenutku prosečna plata u vojsci Srbije je ispod prosečne plate u Srbiji. A treba da iznosi 3 puta, a sad je, ako sam dobro informisan, sada je ispod prosečne, ili oko prosečne, jedna je prosečna. Znači 3 puta manja
a radite sa borbenim sistemima, da ne pričamo o tome koliko vam je na neki način... Pa radno vreme profesionalnog vojnog lica je 25 sati. Predsjednik vlade Srbije je tek kad je došao na dužnost predsjednika vlade otkrio da se može raditi i 25 sati. E pa profesionalna vojna lica, kolega i ja, smo to radili od početka svoje karijere. Tako je. Dobro, kratko, još, da se vratimo na priču medijskog popularisanja toga. Da li ste zadovoljni ili niste zadovoljni što se tiče toga? Da li može bolje? Da li imate neku poruku, ali kažem kratku, za medije u ovom trenutku? Naravno da može biti bolje. Mi smo u ovom trenutku, moram to da kažem, suočeni sa bojkotom najvećeg udruženja vojnih penzionera, Udruženje vojnih penzionera Srbije, koje je pod patronatom PUPS-a i koje zbog političkih naloga i obaveza ne sme da izađe na ulicu. To je udruženje. A članovi? Članovi tog udruženja su uz nas, mi njih obaveštavamo na ovakav način. Tačnije, oni su čak i deo ove organizacije, ako dobro mogu da komentujem. Oni su deo vojno-penzionerske populacije, ali se nalaze u jednom udruženju kojem plaćaju članarinu, u kojem rukovodioci tog udruženja uživaju od te članarine, ali ništa ne čine u interesu članova svog udruženja u smislu da se bore za njihova prava i na ovakav način. Javnim protestom. Dobro, idemo na reklame pa se vidimo za 2 minuta. Idemo dalje. Mene sada zanima, ako ste bojkotovani na određeni način, nažalost, a pomenuli ste i političku pozadinu tog bojkota, odnosno u rukovođenja udruženjem koje bi trebalo da bude nezavisno i da radi u interesu populacije koju predstavlja, šta ste vi preduzeli povodom toga, na kraju krajeva, svi ste, kako da to kažemo, naučili ste da radite, pa šta ste onda preduzeli povodom toga da prenebegnete tu diskriminaciju? Ko će? Vi? Pa ovako, Udruženje vojnih penzionera Srbije je najbrojnije udruženje i ono je bilo jedino nekada Udruženje vojnih penzionera. Međutim, od momenta kada su postali suosnivači ili saosnivači PUPS-a, dakle Partije ujedinjenih penzionera Srbije, u tom momentu oni postaju deo vlasti ili ekspozitura vlasti. I oni rade kako diriguje politika. Oni imaju svog predstavnika, potpredsjednika Skupštine. Njima nije u interesu da se vojni penzioneri bore za svoja prava. I oni su protiv protesta koje smo organizovali do sada, koje organizujemo. Upravo zbog toga što im politika diriguje šta će da rade. Jedno pitanje je samo za to. Ako sam ja dobro informisan, po zakonu zabranjeno je bilo kakvo angažovanje takvih udruženja u političkom smislu, inače bi trebalo da budu rasformirana, zato što njihova aktivnost ne bi trebalo da bude bilo kako vezana za politiku, niti politički obojena, odnosno orijentisana. Da li su ove informacije dobre? Zakon predviđa i statutom je definisano da su udruženja nestranačke organizacije i svako udruženje u svom statutu to definiše tako. Međutim, zakonom nije predviđena sankcija prema udruženjima koja se i stranački opredeljuju, angažuju i tako dalje i najveći broj udruženja su ekspoziture stranaka, služe im kao mesta gde dobijaju nove članove, agituju i tako dalje. A udruženja vojnih penzionera su došla u ovu situaciju da budu
vojni penzioneri da budu diskriminisani, upravo zbog toga što se ovo najveće udruženje vojnih penzionera Srbije stranački deklarisalo, formiralo, učestvovalo u formiranju PUPS-a i tako dalje, partije koja je najviše izdala penzionere i glasanjem za ovaj zakon kojim su penzije umanjene i do 20% u delu koji se smanjivao i tako dalje. Čak i penzioneri koji imaju penzije manje od 25.000 su oštećeni jer je donet izmena zakona kojim se praktično sprečilo usklađivanje rasta penzija u skladu sa troškovima života. I u ovom momentu čak i penzije od 25.000 su, njihova kupovna moć je manja skoro za 12%, zbog toga što su u međuvremenu troškovi života porasli, inflacija je u međuvremenu bila i tako, a penzije nisu usklađene. Dobro, vraćamo se na pitanje, odnosno sa kog smo krenuli. Šta ste uradili kao neko ko ume da se organizuje, šta ste uradili da prenebegnete ovakvu priču? Da li je ono ispred VMA bio jedan od načina da se reaguje na diskriminaciju od strane glavnog udruženja? Uradili smo mnogo. Oni su se oglasili pre 2 dana sa saopštenjem na svom sajtu da ne učestvuju u pripremi protesta, da bi bilo van statutarno da pozivaju svoje članstvo na protest kad ne učestvuju i treće da svaki član može sam da odluči da li će ići na protest i potpisivati peticiju ili neće. Mi smo izdali juče saopštenje u kome smatramo da je to krajnje nepošteno. Samo, ko mi? Mislite na organizacijni odbor? Na organizacijni odbor protesta. Dobro. Dakle, izdali smo saopštenje da je to krajnje nepošteno. Smo mi pre mjesec dana njima poslali dopis u kome smo tražili da nam se priključe, da budu za nama, da se bore za i njihova i naša prava. Dobro, šta je rezultat toga što su vas oni diskriminisali, odnosno bojkotovali? Ma nisu oni nas diskriminisali. Kod nas se diskriminisala vlast. Nas diskriminiše vlast koja ne izvršava odluke Ustavnog suda. Dakle, ona je nas, RFPO nas izdvojio iz sistema i samo nama nije uskladio penziju. Dobro, to je problem. To je diskriminacija. Mene zanima šta je urađeno da biste vi okupili ovih 3000 ljudi ili više od toga, naravno da će biti više od toga, ili možda manje već, znači to ćemo da vidimo. Šta ste vi uradili i kako ste uspjeli tako nešto da uradite? Širom Srbije potpisivana je peticija. Beograd je bio bukvalno izlepljen plakatima, obaveštenjima. Na svakom ćošku su bile ekipe koje su upoznavale vojne penzionere i građane Beograda, ne samo vojne penzionere. Peticiju je mogao da potpiše svaki punoletan građanin, upoznavali sa ciljem organizovanja protesta. I to su bile male tribine. Na svakom ćošku je bila tribina. Nije to bilo samo bukvalno mehaničko potpisivanje, to su bili razgovori s ljudima, objašnjavanje, jer mi imamo jednu opasnu tendenciju koju vlast provodi. Da kaže ministar Vulin, nećemo mi da prodamo Telekom, pa da isplatimo dug od 2008. godine, da država bankrotira. To je jako neozbiljna izjava, a objavljena u dnevnom listu. Kao reakcija na ovo što vi radite, tako? Kao reakcija na dug koji država nama duguje. Kao reakcija na ono što mi tražimo, znači rešite nam usklađivanje, a taj dug ne rešava se putem sudova, putem dogovora, jer oni nisu izmirili ni dugove prema vojnim penzionerima od 2004. 2007. godine. Tu još 15.000 vojnih penzionera nije ni tužilo državu. Zašto? Zato što oni smatraju da i dalje kad odu u penziju, sve dok ih biologija ne pokupi, dok ne završi sa njima, da treba da brane državu. To je oputno, to je demagoško gledanje. Dobro, okej. I ovaj segment smo završili, vraćamo se za 2 minuta.
Poslednji segment ovog dela praktično koji smo posvetili protestu vezano za vojne penzionere i njihovu ugroženost ćemo posvetiti jednoj temi. Redakcija je objavila temu, odnosno objavila pitanje za pripadnike sektora bezbednosti, odnosno pre svega znači zaposleno u Ministarstvu odbrane i Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, gde smo pitali oficire, podoficire, najmlađe oficire koji su pre 2-3 nedelje praktično promovisani, oficire, kadete na Vojnoj akademiji i studente u Vojnoj gimnaziji. Praktično pitanje je bilo šta mislite kako će se država ponašati prema vama ako se sada ponaša na ovaj način koji ste vi opisali prema vama, odnosno prema vojnim penzionerima. Šta biste mogli da kažete na to pitanje, odnosno šta biste mogli da kažete kako vi to vidite i eto, mislim, možda da date neki svoj odgovor na to? Izvolite. Pa evo, diskriminacija vojnih penzionera je deo plana NATO pakta o rušenju vojne sposobnosti Srbije, koji se sprovodi mehanizmom smanjivanja budžeta za odbranu. Rezultat takve politike koju je sprovodila vlast od 2000. godine, a moram naglasiti da je aktuelna vlast nastavila sa tom politikom sprovođenja, rušenja odbrambene sposobnosti Srbije. Rezultat takve politike je smanjivanje brojnog stanja Vojske Srbije. Rezultat takve politike je ukidanje služenja redovnog vojnog roka. Rezultat takve politike je diskriminacija vojnih penzionera, njihovo izmeštanje iz Ministarstva odbrane i smanjivanje njihovih penzija. I slanje poruke najsposobnijom delu populacije, srednjoškolske populacije u Srbiji, da ne idu u vojne škole, jer je budućnost u diskriminaciji penzionera. Kakav motiv imaju budući oficiri vojske ako sada vide da su vojni penzioneri bez stanova, da su im penzije umanjene za 35%? Ali da ne pričamo o tome kako se država praktično ponaša prema porodicama, ljudi koji su dali najviše. Ja vam ukazujem na jednu činjenicu da je na skorašnjoj promociji potporučnika Vojske Srbije od 12 najboljih studenata, među njima je bilo 8 devojaka. Lepo je videti devojku kao najboljeg studenta u Vojnoj akademiji, najboljeg potporučnika, ali i to pokazuje da u muškoj populaciji u Srbiji veoma mali broj odličnih đaka dolazi u Vojnu akademiju. I to je jedan od indikatora da je vojni poziv postao, nije više primamljiv za mladu generaciju. Dobro, izvolite. Pa, samo kratko. Da li se slažete sa Samo kratko. Dobro, nema tu slagao se ili ne slagao, svako ima svoj stav. Ja samo da jednu stvar kratko naglasim, a to je sama činjenica da smo danas predali dopis i zahtev, molbu predsjedniku Republike Srbije, danas 29. primi, svesni da on nije nadležan za vojne penzionere, ali on je vrhovni komandant Vojske Srbije. Mi želimo da se izborimo ne samo za naša materijalna prava i da otklonimo diskriminatorski odnos izvršne pa i dela sudske vlasti prema nama, nego želimo da damo do znanja predsjedniku Srbije da se borimo za Vojsku Srbije i za buduće generacije koje će biti u toj vojsci. Jer ako je ovo primer kako se sadašnji, kako se ponaša država prema svojim veteranima, prema dojučerašnjim braniocima Srbije, kako će onda taj mladi čovjek, bio on momak, devojka, moja unuka je kadetkinja, kako ona u svom dedi može da vidi primer, će sutra kad ode u penziju uživati tu penziju, jer svi međunarodni pravni akti kažu da je najveća ljudska vrednost uživanje
zaslužene penzije, mirno uživanje zaslužene penzije. Stečenih prava praktično. Tako je. I šta sada? Gospodin predsjednik Srbije će biti upoznat upravo s tim, jer on nije nadležan za vojne penzionere. Po nijednoj obavezi i ustavno njegovoj i obavezi pravu, ali jeste za vojsku Srbije. I mi želimo na taj način da mu skrenemo pažnju, da se potrudi u okviru svojih nadležnosti, da se prekine sa tim, da vojni poziv ponovo bude atraktivan poziv, a ne, on nije atraktivan samim tim što ćemo određeni procenat devojaka lepih dovesti, obući i dati sposobne su one, da svi razumemo, ali... Sposobniji od muškaraca? Ne. Pa u nekima jeste. Dobro, okej, za kraj, pitanje, i imate, svako ima po 15 sekundi da mi da odgovor, nadam se da ćete to ispoštovati. Krajem prošle godine ili početkom ove godine smo mogli da čujemo jednu zanimljivu rečenicu. Sa manje para ćemo imati bolju vojsku. Nažalost, imali smo i katastrofe i gubitke života. 15 sekundi, izvolite. Pa to su glupe izjave, baš sam sada prostali, glupe izjave, neprofesionalne. One samo štete vojsci, one samo štete odbrambenoj moći Srbije. I nemam šta dalje tu da dodam. Zaista je to prošlo. Vaše 15 sekundi. Odnos svake vlasti prema sistemu odbrane se ogleda u tome koga određuje za ministra odbrane. Ne može ministar zdravlja u Srbiji da bude oficir pešadije. Mora biti lekar. A kako onda ministar odbrane može da bude lekar? Mislim da sam dao odgovor na to pitanje. Dobro, niste mi dali baš odgovor konkretno, nego ste pričali ovako izokola i ostale stvari, ali ovo je ono što smo mi pripremili za vas, da bi se malo bolje upoznali sa, ne sa gospodom koji sede sa moje leve i sa desne strane, nego sa problemima sa kojima se susreću praktično pripadnici sektora bezbednosti. U ovom slučaju to nisu aktivni pripadnici sektora bezbednosti, ali praktično jesu lica koja su do juče radila u tom sektoru i mislim da je vrlo indikativno povezati temu sa kojom se mi bavimo, a to je sektor bezbednosti, sa ovom temom u smislu odnosa praktično države prema nekadašnjim pripadnicima sektora bezbednosti. U ovom slučaju pričamo o pripadnicima vojske, oficirima, podoficirima, nebitno je, bilo da su obični vojnici koji su svoju karijeru započeli, vršili i završili u okviru sistema. Lično mislim da je ono pitanje koje je redakcija postavila dovoljno dobro da se svako zamisli. Sad, da li vi tako mislite, pa to ćete morati sami da nam kažete ili komentarišete na temi. Zahvaljujemo.